Kasengsan perthai ke United Democratic Party UDP Riboy District kalio ban penthamai no ikinongket kam na kebentaka samoi terikam jong senam arhajar arpuar arhajar arpusan. Kabelong rusi benta ban pentlan chosho ikjing terikam keseng haswa ke election MLA arhajar arpulai. Ki nongket kam ke bala penthamai jong keseng UDP na Riboy ki kenthop yo ba don bok khamdej badang bat biang ya ka kam presiden sangut ki working president ke bekentop yo ba Balajit Rani ba Sunshine Makri, ba Don Kupar Sumer, ba Doris Sulen, ba Uba Arbi Shadab. Lawan ban pen scam kini kinong ket kam thamai do Dr. Jamino Mautho, General Secretary ka UDP lambat kiwe kinong yalam. Ha ka ba nakaliang ka UDP Riboy kala pharu ki kerteng joki laingot ki kertong ke balapan tiket ban ai reng ha kini ki election MLA Arhajar Arpulai. Bat ban pen banai ki kerteng ke bekentop yo ba Sunshine Makri, uban yakun nuk Sning constituency, uba bayahon lang makdo na mau hati bat uba bat hok nong mali na jirang. Dr. Jamino Mautho lambat kiwe kinong yalam bahakmat ke UDP haba ajing keran hakane kesni kilapen pau bagane kejeng pentamai kinong ket kam kaseng kalong banang penklan ya kirukom terekam kaseng haswa ke election Arhajar Arpulai. Ha kabakini kinong ket kam ken sedang bantrai borba ban penjab bon telikisit naga distrik Riboy bat hakejelai brokowe. Kum kaseng reulum hi ulapan pau bahagani kakenti keladon kejeng kermen ke baskem banjob bon telikisit hakejela brokowe. Lengba kejengwan penyeso kiru pau kumat syakaseng kiba ang not ru ban aireng hakani ke election MLA ke Banwan. Kiba liok lupa kejeng iet ba kejeng syania ni pat nong kersan na ki konstituensi beper. Dagaba kila benrap bakani kaseng hi kan tristom ban yo yalam hi dalade ya ke sorkar jela. Constitute hakini ki circle ki boper hendak ke pongsan kamdei keba kata kejimban klan tamangi yo eta ki unit hendak ke pongsan kalau ba intip ya kita ki isu keba mengi ke parti ini keren nang di syahmat kata kalau ba pongsan ba bakal ibar sothi ha ki palma nong chokshno jong kani ke jela Meghalaya ke jongi bat ke kita ki mathong ki pangimbo ha mantame nak menta kani ke state ke jongi lenda kani ke parti ke jongi dengan don ke jingla atau bayi ber Riboy district gadon ke jingla ro hakan jela Meghalaya berhoi di kalong ke jishan bat kalong ru ke jingmen ya ke parti UDP mendai tang hakan ke Riboy district andre hakan jela Meghalaya berhoi agi por palalet no abang ikren ke jinglang ni boper Isi omba idon bok bang idon i presiden i bakenteng idon bok hunde kendre kabok kejongi kum ke parti UDP nado Arhajar Arpulai nomor bang ikram yo ban sei aki MLA aki MDC mo naki constituency boper kendre mentam sedang pada nasmoba ketika sedang ke badan bok shisha i ba don bok but ni orang tin pareng patient base.